روزا خیر جماعت هواره سجر هواره این داده که گرانش ازده چنگاله هات یکت دنگ بس ندا این داده برای این داده ایران همو گرکی یک بن دنگ خواه بلند بن طباق بن یک بن و جناو خواه و ملت خواه خواهی کن دین خواه در کونه خواهی شنگال هزیشه شنگالش خونه داد پتسه شز دیر مجبور مانر جه خواب جه کال بابا بیلن رابن و برون لیم کنه هم چی دکن اواز ظلمه فرمانه که هری مزنه تک فرمان 100 سال پیش دا 200,000 سال پیش دا چه بیه فرمانه ایرو همو فرمانه خرابتره ایرو وکیم را نبن دنگ خواه بلند نکن دنگ خواه نگین نه همو دولت و ملت و اول و دین باوری همو دنای کس نای کمک نه ایرو ازیه گردستانه ازیه مالا ازیه گردستانه سرکاری آوان گرک هم تمام تواق بن یک بن وکی لازم بچی یکی همج هر نوی داره تاوی وان اسکر بن اسکر پیشمرگه تاوی اسکر ازدیابن یک بیرو شنگال خواهی دیگه از کالمیری خواه از کارم بیچیا وکن بیچیا وان جالا کن وکی هم هرن و ملت خواه ملت خواه ازدی خواه بپاریزن و پایی کن دیدی مدرو با قولم این دغز تنات گمگم اوت خده یزیدس دیدی مدرو با ماز قولم این دغز هم یورزنده تا این گنوسیدی سینام بگم اوی گوخما رامبلی سخلا چدیروی چی عراقی چدیروی چی میمدیناره ساشینه لبا tragedija je katastrofisadvis. From ercenti u dželesi religijs armamadriles dves olgvari patruz geriz şedetale. Kariyan sakutar visidan da aizuleben rom magankiyan rayonekşi gamu komulekşi yaparın tavi. Sadarizm soplio sazogadoba. Sadarisi didik hokunebi. რომელიც მომიწოდებენ დემოკრატიისა და გუმანიტარის შესახებ. ჩვენ ვთხოვთ ყველას, ამოიღეთ ხმა, დაუდეკით გვერდის შანგალის ეზიდებს, გადაარჩინეთ ბავშვები, მოხუცები, გადაარჩინეთ დაღუპვას, კვლას, დღეს შანგალში ახალმა მუსულმანურმა სახელმწიფომ ლევანტამ განადგურა ყველა უძველესი სალოცავები და ეზიდების კულტურის სფერები. მე გთხოვთ სულ ყველას, განსაკუთრებით საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მთავრობას, ხარი დაუჭირეთ ეზიდებს. ეზიდები ყოველთვის ერთგულები იყვნენ ამ ქვეყნის ქართული ხალხის და დღეს ეზიდებს თქვენი დახმარება ჭირდება. ასევე ვთხოვთ საქართველოს მედიის წარმომადგენლებს, რომ უფრო ფართოდ გააშუქონ ეს დიდი ტრაგედია, რომელიც დღეს პატარა ერზე დატრიალდა ჩრდილოეთ ერაყში. იმიტომ რომ არის იმის საშიშროება, რომ დღეს ჩრდილოეთ ერაყში დატრიალებული უბედურება თანდათან წამოვიდეს ჩრდილოეთისკენ და მოვიდეს მთლიანად რეგიონს. დიდი მადლობა ყველას.